Bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, mwaramutse. Karibu kuri televiziyo yanyu Murongo Nyarwanda, dusanzwe tuganiriraho tukungurana ibitekerezo, tukavuga ku ibera mu Rwanda, ibera mu karere n'ahandi hirya no hino ku isi. Ndizera ko aho muri mwese mumerewe neza, nta uburwayi bwo ntibwabura kuko turi mu isi, ariko abarwayi bihangane, abazima namwe mukore, twiteze imbere, twubaka igihugu cyacu. Icyo tugiye kuganiraho rero kuri uyu wa gatandatu ku itariki 18 Mutarama 2025 nibikubiye mu nama mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye iyobowe na Perezida Repubulika Paul Kagame, ikaba yabereye muri Village Urugwiro nk'uko bisanzwe bigenda. Umwe mu myanzuro wafatiwemo tugira ngo tuganire uhindura umuyobozi w'inama y'igihugu y'uburezi, bayita High Education Council HEC. Uwo rero yarasanzwe ari Dr. Rose Mukankomeje, abamuzi bamuzi muri politike y'u Rwanda kuva na kera, yigeze no kuba umudepite ndetse yigeze no kuyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku bidukikije cyitwa REMA, Rwanda Environment Management Authority. Ubu rero yasimbuwe n'umugabo witwa Edward Kadozi. Edward Kadozi nawe turi buze kumugarukaho mu bikabiri bukurikireho, ariko muri makeya icyo twababwira nuko Mukankomeje we yamaze kuvanwa mu nshingano. Nimvuga kuvanwa ntimwumve yuko yirukanywe, nuko ntabwo ari we ukiyobora HEC, yasimbuwe na Kadozi Edward, ari we Dr. Edward Kadozi rero ni intiti ifite impamyabumenyi y'ikirenga bayita PhD muri politike y'ubukungu, yakuye muri kaminuza ya Amsterdam mu Buholandi. Afite n'indi mpamyabumenyi ihanitse bita bazita masters. Murabizi iza kaminuza zigira ibyiciro bitatu, hari bachelors, hari masters, hakaba niyo hejuru y'ikirenga bita PhD. Iyo masters nayo ayifite mu byo bita political analysis, gusesengura politike, yavanye muri kaminuza yo mu Bushinwa yitwa Tsinghua University, akagira na bachelors yavanye muri kaminuza y'u Rwanda. Uwo twavugaga ninde? Ni Dr. Edward Kadozi ugiye kuyobora High Education Council. N'abatindi rero ndagira ngo mbasomere mbagezeho ibikubiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yiteranye kuri uyu wa gatanu tariki 17 Mutarama 2025. Inama y'abaminisitiri yiteranye yari iyobowe na Perezida wa Repubulika nk'uko bisanzwe. Yemeje imishinga y'amategeko. Imishinga y'amategeko yemejwe ni ikurikira. Hari umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 0/6/2024 ryo kuwa 26 z'ukwa gatandatu 2024 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'ibihumbi 2024 n'umwaka w'ibihumbi 2025. Hari kandi umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'abanki yakorera y'ubucuruzi bw'ibisohoka n'ibyinjira mu gihugu, yerekeranye n'inguzanyo igenewe ishyirwaho rya laboratwari ihuriweho y'ubumenyi n'ikoranabuhanga, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki 4 Ukuboza 2024, n'umwaka ushize. Hari umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda n'ikigega nyafurika gitsura amajyambere, yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere isoko ry'imari mu Rwanda, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki 13 Ukuboza 2024. Hari imishinga ibiri y'amategeko yemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere, yerekeranye n'inguzanyo zigenewe umushinga w'iterambere uhuriweho n'u Burundi n'u Rwanda, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda kuwa 16 Ukuboza 2024. Hari umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na banki nyafurika itsura amajyambere, yerekeranye n'inguzanyo igenewe umushinga wo guteza imbere ubwikorezi bwo mu mujyi wa Kigali, yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 20 Ukuboza 2024. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira. Hari iteka rya Perezida ryongera umubare w'amafaranga ya pansiyo n'ay'ibyago bikomoka ku kazi atangwa n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda bita RSSB. Yemeje kandi iteka rya Minisitiri w'Intebe rishyiraho stati yihariye igenga abakozi bashinzwe igorora ni ikigo bita RCS, Rwanda Correctional Services.
Inama y'Abaminisitiri yemeje politike, porogaramu n'ingamba zikurikira. Yemeje kongera serivisi z'ubuvuzi zishingirwa n'ubwisungane hamwe n'inkomoko y'inyongera y'amafaranga yo kunganira gahunda y'ubwisungane mu kwivuza. Iyo ni mituelle de santé, twese turayizi. Hari ivugurura ry'ibiciro by'ibikorwa by'ubuvuzi. Inama y'Abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Khalid Musa Darafa, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari Alfred Dombe, ambasaderi wa Repubulika ya Angola mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari Dr. Habib Garusi Kambaga, uhagarariye Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari uwitwa Zabavi François Xavier, ambasaderi wa Repubulika ya Cote d'Ivoire mu Rwanda, afite icyicaro i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari Ayas Ali Hassani, ambasaderi wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Somalia mu Rwanda, afite icyicaro i Dar es Salaam muri Tanzania. Hari Antonio José Mines de Azevedo, uhagarariye inyungu za Portugal mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Hari Werimina M. Ivan de Vier, uhagarariye UNICEF mu Rwanda. Inama y'Abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: umutwe w'abadepite, Julien Ngabonziza yagizwe umunyamabanga mukuru wungirije. Augustin Mico yagizwe umuyobozi ushinzwe kugenzura komite z'inteko ishinga amategeko, babita mu cyongereza Director General of Parliamentary Committees Management. Muzi yuko inteko ishinga amategeko igira za komite. Hari komite zishinzwe kwiga ububanyi n'amahanga, komite zishinzwe uburinganire, komite zishinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ubwo rero uwo nguwo icyo ashinzwe ni ukuzihuriza zose hamwe, agakurikirana imikoranire yazo, akagena n'igihe zigenda zakirira abaminisitiri cyangwa abandi bayobozi mu nzego nkuru za leta, za guverinoma baba baje gutanga ibisobanuro mu nteko ishinga amategeko, kuko ni inshingano bahabwa n'itegeko nshinga. Undi washyizwe mu mwanya mu mutwe w'abadepite ni uwitwa Donata Mukamurenzi, yagizwe umuyobozi ushinzwe iyubahiriza tegeko, imikorere n'ihererekanyabubasha mu nteko ishinga amategeko, babita Director General of Legislative Procedural and Transitional Services. Jean de Dieu Uwitonze yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubushakashatsi, aho bita Director General of Parliamentary and Research Analysis. Hari Christine Uwimbabazi yagizwe ushinzwe gusesengura ingamba z'ubukungu. Izi nshingano kandi zahawe Leopold Ringuyeneza, abo babita ba Economic Policy Analyst. Hari Olivier Rubibi na Viviane Gakire Kabeho bagizwe abayobozi bashinzwe isesengura ry'ingamba z'imiyoborere, Social and Governance Policy Analyst. Sylvestre Ndahayo yagizwe umuyobozi ushinzwe ibijyanye no gusemura, Translation Analyst. Muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Christian Twahirwa yagize umuyobozi ushinzwe inganda no kwihangira umurimo, babyita Director General of Industry and Entrepreneurship. Hari Doreni Ntawabesa Hategekimana wagizwe umuyobozi ushinzwe ubucuruzi n'ishoramari, babyita Director General of Trade and Investment. Hari Moses Twesige Turatsinze yagizwe umuyobozi ushinzwe gutegura, gukurikirana no gusuzuma ibikorwa by'iyi Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, babita Director General of Planning, Monitoring and Evaluation. Kasiye Karangwa yagizwe umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibijyanye n'uruhererekane rw'ibicuruzwa, Value Chain Sector Analyst. Fred Mugabe yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba, Industrial Policy Analyst. Alphonse Kwizera yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura gahunda ya Made in Rwanda. Twibukiranye yuko turi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, kandi Made in Rwanda ibarirwa mu nganda n'ubucuruzi bw'ibikorerwa hano mu Rwanda. Diane Mahoro Umutoni yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba z'ubucuruzi, Trade Policy Analyst. Muri Minisiteri kandi hashyizwemo umudamu witwa Pacifique Mugwaneza, abakurikiranye imikorere za koperative mu Rwanda mu myaka nk'itatu cyangwa ine ishize, muramuzi, yigeze kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'amakoperative ariko w'agateganyo. Ubu rero yagizwe umuyobozi ushinzwe gusesengura ingamba za koperative, babita Cooperative Policy Analyst. Aho tuvuye hari muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi. Muri Minisiteri y'Uburezi
Rose Baguma yagizwe umuyobozi ushinzwe ingamba, Head of Education Policy Department. Adia Umulisa yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe gutegura, gukurikirana no gusuzuma ibikorwa by'iyi minisiteri, Head of Education Sector Planning, Monitoring and Evaluation Department. Jimmy Christian Byukusenge yagizwe umuyobozi ushinzwe imikoranire, Director General of Corporate Services. Esther Shabani Tuyizere yagizwe umujyanama wa Minisitiri w'Uburezi. Jean Baptiste Dodson Niyibizi yagizwe ushinzwe ibijyanye n'amategeko, Legal Analyst. Ikigo gishinzwe amashuri makuru, kimwe twatangiraho tuvuga kuri Dr Rose Mukankomeje wasimbujwe Dr Edward Kadozi. Edward Kadozi yagizwe umuyobozi mukuru w'iki kigo ushinzwe amashuri makuru, asimbuye Dr Rose Mukankomeje. Dr Flora Mutezigaju yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe uburezi bw'ibanze REB. Karen Segonde Umutoni yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Hashyizwe kandi abahuzabikorwa b'uburezi mu ntara. Emmanuel Butera ni umuhuzabikorwa w'uburezi mu ntara y'Iburasirazuba. Augustin Uwimana azakora mu ntara y'Amajyaruguru. Christophe Sengiyaremye azakora mu ntara y'Amajyepfo. Eric Niyomugabo akazaba umuhuzabikorwa mu mujyi wa Kigali, naho Jean Dodier Ntaganira akazaba umuhuzabikorwa mu ntara y'Iburengerazuba. Mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal byahawe umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe ubuvuzi ni Dr Edgar Karim. Abagize inama y'ubuyobozi bw'ibitaro byitiriwe Umwami Faisal barimo Dr Thierry Kalisa wagizwe perezida, Dr Nathalie Makor agirwa vice perezida. Harimo kandi Israel Bime abamuzi asanzwe ari we uyobora ikigo cyitwa Irembo, ariko akaba no mu nama nkuru y'ikigo y'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru rwitwa RBA. Bime rero yagiye no mu bitaro bya Faisal ariko nk'umwe mu bagize inama yayo y'ubutegetsi. Undi urimo ni Dr Sanctus Musafiri, Dr Regis Hitimana, Florence Singa, Theogene Maniraba, Jeannette Rwigamba na Natasha Butera. Mu rwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo barabita GMO, Gender Monitoring Office. Harimo Agnes Muhongerwa yagizwe umugenzuzi mukuru wungirije ushinzwe kurwanya akarengane n'ihohoterwa bishingiye ku gitsina. Mu bindi nk'uko n'izindi nama zose musanzwe guterana, yari inama wenda z'ikigo cyangwa zindi bisanzwe bigenda, nyuma y'uko abayitumije n'abayitabiriye baganiriye ku bintu bisanzwe bikubiye ku byari bwibweho, bagira icyo bita ibindi ubwo ni ukuvuga ibintu wavuga ko yego biba bifite aho bihuriye n'ikizweho ariko biba bidafitanye isano ya bugufi cyane n'icyari kigenderewe. Inama y'abaminisitiri rero irabigira icyo gihe. Mu bindi rero, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko ku itariki 1 Gashyantare 2025 mu Rwanda hazizihizwa umunsi w'intwari z'igihugu, akazaba ari ku nshuro 31. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki 14 Gashyantare 2025 mu Rwanda hazaterana inama mpuzamahanga igamije gusangira ubunararibonye muri gahunda zo gufasha abaturage kwivana mu bukene binyuze mu guhanga umurimo. Ibyo rero bikubiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yarayiteranye ku itariki 17 Mutarama 2025. Nk'uko twabivuze yariyobowe na Perezida wa Repubulika, ikaba ari inama yigirwamo uko ubuzima bw'igihugu bifashe. Nyuma yo kubyigirwamo hakagira imyanzuro isohoka kugira ngo Abanyarwanda twese tuba mu Rwanda ndetse n'ababa hanze bumva byabagira akamaro babishyire mu bikorwa. Bakunzi b'Umurongo Nyarwanda TV rero tubashimiye ko mukomeje kubana natwe, dusaba atarakora subscription kubikora kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dutambutsa buri munsi bijye bibageraho bitabaye ngombwa yuko mubyumva n'abandi. Turabashimiye, mugire impera nziza z'icyumweru.